Amavubi yatsinze Amavubi ayoboye itsinda ry'igikombe cy'isi nyuma y'imikino ine. Ninde muntu watekerezaga ibi bintu? Ninde muntu wari uzi ibi bintu? Reka mbanze mfunga umupira wanjye neza. Ubundi mbabarira inkuru ibereye mu ntara ya KwaZulu Natal muri Afrika y'Epfo mu mujyi wa Durban. Amavubi hatsindiye ekipe y'igihugu ya Lesotho nyuma y'imikino ine. U Rwanda twari tumenyereyeho mu by'ukuri kuburwa nyuma kuva imikino itangiye kugeza imikino irangiye. U Rwanda no rwa mbere mu itsinda rufite amanota 7 mu by'ukuri nyuma y'imikino ine, and that is unbelievable. Ubundi birebye mu buryo bw'umupira ntabwo ari by'i Rwanda kubera ko umupira w'amaguru nta kintu twawukozemo muri aya mateka y'umupira, nta kintu tuzi kuwukoramo, ariko this time around uyu mutoza w'Umudage Thorsten Frank Spitler n'abahungu be, abasore bakiri bato, abasore bafite amaraso yo gukina umupira, abasore bafite ubushake, abasore bakuze neza, abasore bagiye muri za academy. Kwizera Georgia igitego cya mbere kuri international scene, umukino wa mbere abanje mu kibuga mu Cyongereza tubyita full debut, atsinda igitego Amavubi, igitego cy'amanota 3. Mwe banyamakuru hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ansubije kuri Twitter aho na postinze Georgia muri half time, arambwira ngo uyu mwana wa hano i Rhode Island turamukunda cyane, mufata neza muzamutugarurire ameze neza cyane. U Rwanda rurishimye, Abanyarwanda barishimye, Amavubi araturyohereje, amashyi. Wow, nimwishime munezerwe. Oh my days, ndatangirira he ndahera he? Ngiye kubabwira ibihe byaranze uyu mukino, mbabwire statistique, mbabwire icyo bisobanuye kuri intsinzi, mbabwire abakinnyi bitwaye neza, mbabwire abakinnyi batitwaye neza uretse kuramutse urebye neza usanga ntabo, ariko ndaza gukora ibisanzwe nkore icyo bita player ratings. Murabizi ko ibyo bintu ari ibintu byanjye, nkurikira umukino mfata notes ndebe ibihe byaranze umukino kugira ngo nawe urebeye mu kabari utabyitayeho cyane uryame uzi ikintu cyabaye ku Mavubi cyatumye u Rwanda rero rufite ishema ruba rutsinze umukino. Mwabonye Minister wa Sport Madame Aurore Munyangaju mimoza avuga ngo goal Amavubi, twende kazi basi tu. Reka tubyinjiremo neza cyane kuri stade nyine Moses Mabida hariya nyine mu mujyi wa Durban mu ntara ya KwaZulu Natal, ntara nziza cyane iri ku nyanja imeze neza cyane. Mu by'ukuri ni u Rwanda rwasuye ekipe y'igihugu ya Lesotho. U Rwanda rwinjiye muri umukino ku rutonde rw'agateganyo, ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ruri ku mwanya w'131, hanyuma ekipe y'igihugu ya Lesotho umwanya w'149. ubundi mu buryo busanzwe u Rwanda rwari favori kuri uyu mukino, ariko ekipe y'igihugu ya Lesotho ni ekipe yatunguranye cyane. Kubera iki? Kubera ko ekipe y'igihugu ya Lesotho yari itaratsindwa umukino n'umwe muri competition, donc muri run y'imikino ya qualification y'igikombe cy'isi cyo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada ndetse na Mexico 2026. Lesotho muri qualification yari itaratsindwa. Kugira ngo umenye uburyo Lesotho yari ekipe yari hagaze neza cyane, umukino wa mbere muri ritsinda journée ya mbere ekipe y'igihugu ya Lesotho yanganyije na Nigeria ya Victor Osimhen ubusa ku busa. Nigeria ntiyabatsinze igitego, Lesotho yaranganyije yagararaho ihakura inota rimwe, baragabana of course. Umukino wa kabiri ekipe y'igihugu ya Lesotho yakiniye n'ikipe y'igihugu ya Benin ni yindi yadutsinze ejo bundi mu cyumweru gishize, idutsindira nyine mu gihugu cya Cote d'Ivoire iya Abidjan. Iyi Benin mu by'ukuri yahuye n'ikipe ya Lesotho irayikanira ifunga, banganya ubusa ku busa. Lesotho yari taratsinda igitego na kimwe, ibona amanota 2. Imaze kubona amanota 2 utaratsinda igitego na kimwe, ndakubwiza ukuri ayo manota ubusa n'uyibye. Lesotho yari taratsindwa umukino wa gatatu mu itsinda ekipe ya Lesotho ejo bundi yakiniye n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Lesotho yafashe Zimbabwe irasa ibitego 2 ku busa byabonetse muri mitambere mu gice cya mbere cy'umukino. Lesotho ibasha kubona amanota 5 yose, 3 yo kuri Zimbabwe, rimwe ryo kuri Nigeria, rimwe ryo kuri Benin. Lesotho ifata umwanya wa mbere, gutyo turavuga tuti idorere Lesotho itwambuye umwanya wa mbere, ibintu birakomeye, induru ziracitse. Gusa nyuma yo gutsindwa na Benin twari tubizi ko twakwisubiza umwanya wa mbere twe nk'u Rwanda, twe nk'Amavubi, binyuze mu gutsinda ekipe y'igihugu ya Lesotho. Twagomba kubikorera hanze mu gihugu cya South Africa, ni igihugu gituranye cya Lesotho. Lesotho ni igihugu gituye muri Afrika y'Epfo. Urebye uburyo igihugu kimeze, ni igihugu gituye mu kindi, ni nk'akarwa gatuye mu kindi gihugu nyine cyitwa South Africa. Lesotho yasaga niri mu rugo, ibintu bimeze neza cyane.
ariko twahanganye nayo kandi twakuye icyitwa umutsindo. Reka tubyinjiremo. Iminota 5 ya mbere y'umukino u Rwanda rwatangiye rwataka. Ndagusubirira inyuma gato nkubwire abanje mu kibuga kugira ngo wumve icyo bita physionomie y'umukino, icyo umutoza w'Umudage Thorsten Frank Spittler yashakaga. Murabyibuka ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze mu rugo rw'imikino, yaravuze ngo kubera ko ikipe ihindagurika mu bakinnyi bashya nakiramo hano muri ikipe, umukino wa mbere muri buri window y'imikino ibiri, window ya FIFA niyo yavugaga, umukino wa mbere nitwara nabi kubera ko abakinnyi bagibamenyera, umukino wa kabiri nkitwara neza. Yavuga ku mukino w'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe twanganyije kuri stade y'akarere ka Huye ubusa ku busa. Ku mukino wa kabiri murabyibuka ko yafasha Afrika y'Epfo ayirasa ibitego 2 ku busa. Window ya kabiri yari imikino ya gicuti mini tournoi wabereye mu gihugu cya Madagascar. U Rwanda rukina na Botswana, umukino wa mbere Botswana turanganya ubusa ku busa. Umukino wa kabiri uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda arasa ekipe y'igihugu ya Madagascar yari mu rugo iyantana na Rivo igitego 1 ku busa. N'ubundi umutoza ava inyuma atsinda umukino wa kabiri. Yaravugaga ngo rero kuri inshuro nanone hari abakinnyi bashya baje ba Samuel Golete, ba Kwizera Georgia na squad ya rukuntu yagihindukamo gake gake. Aravuga ngo nubwo nitwaye neza umukino wa mbere, ariko umukino wa kabiri who knows ushobora gufata ekipe kayirasa. Niko maze kubimenyera, niko yabikoze atsinze umukino. 11 yabanjemo rero ntabwo atandukanye cyane n'ibyo twatekerezaga, n'impinduka nk'imwe yabayemo kubera ko umuzamu yari wa wundi ni Ntwari Fiacre akina muri Afrika y'Epfo, ari ya Mastad afite ukuntu ayamenyereye cyane ayazi kurusha undi mukinnyi wese muri muri ekipe y'igihugu Amavubi. Defense y'abakinnyi bane yari Ombolenga Fitina kuri kabiri, kuri gatatu Imanishimwe Emmanuel bakunda kwita Mangwende, hanyuma kandi axe central Chanier central y'Amavubi ntabwo yahindutse n'ubundi yari Manzi Thierry le plus expérimenté muri sélection nationale, ndetse kandi ari kumwe n'uwitwa Mutsinzi Ange Jimmy. Bitwaye neza cyane n'ubundi bisanzwe, clean sheet kuri defense y'Amavubi, bravissimo. Mediane hahindutse iki, uwitwa Rwanguka Steve wagize umukino mubi ku mukino wa Benin. Mu by'ukuri yari prestation iri très décevant, ntabwo yitwaye neza ku mukino wa Benin, ariko this time around umutoza yahisemo kumubanza hanze aramwicaza. Mediane ya batatu yahise yigenza gute? Hagati mu kibuga harimo uwitwa Mugisha Bonheur Casemiro kina mu gihugu cya Tunisia, hanyuma kandi yari kumwe na kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Bizimana Jihad, kapiteni nimero 4. Mu by'ukuri yari hagati mu kibuga, imbere yabo gato hari Muhire Keve. Ushize yari yabanje hanze, Muhire Keve kuri inshuro yaje abanza mu kibuga asa n'usimbura witwa Hakim Sahabo utigeze akina n'uyu mukino. Mu by'ukuri nta cyizere na kimwe yigeze agirwa n'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi witwa Thorsten Frank Spittler. Imbere rero n'ubundi yafashe witwa Mugisha Gilbert Barafinda, amubanza ku ruhande rw'ibumoso. Iburyo hatereka umusore ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rhode Island, yitwa Kwizera Georgia. Umukino wa mbere abanje muri ekipe y'igihugu Amavubi, Georgia ndaza kukubwira ko yabaye umucunguzi kuri inshuro, yatsinze igitego cyiza cyane. Ndaza kukikubwira ngeze kuri uyu munota. Mu by'ukuri mu gihe nyine kuri ataka central nta wundi dufite ugerageza nibura n'uwitwa Nshuti Innocent. Kutamaza byinshi, ntabyo atanga ntabyo afite, ariko nta wundi dufite n'undi umurusha. Aracyafite navuga inkoni yo kuyobora defense attaque ikipe y'Igihugu Amavubi, nubwo rimwe na rimwe usanga adafite amanota meza. Iminota 5 ya mbere ni Mugisha Gilbert bakunda kwita Barafinda ku ruhande rw'ibumoso, arimo ayirukangana abadefenseri, arimo arabasiga, arimo arekura passe z'imikororombya mu by'ukuri, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntimuhiriye. Imipira irimo irarenga izamu, irimo irajya ku rundi ruhande, irengera ku rundi ruhande rw'ikibuga, ukabona ko ekipe y'Igihugu Amavubi irimo irataka iminota 5 ya mbere, ariko nta mahirwe yababonye mu by'ukuri yo gukoresha yo gutsinda igitego. Bageragezaga ariko imipira kenshi bikarangira igiye hanze y'izamu. Umunota wa gatandatu witwa Kwizera Georgia, kimwe mu byazwiho kurusha ibindi no gutera imipira kure muri metero nka 30, ariko uyu muzinga w'ishoti umusore vuga icyongereza cyiza cy'abanyamerika, American accent. Kwizera Georgia yagerageje icyo bita long range attempt, shot rere cyane, umupira ugiye hejuru cyane y'izamu. Umunota 11 w'umukino, kufra yakure cyane ikipe y'igihugu ya Lesotho. Mu by'ukuri umupira abasore birwanaho bawuteretse muri kona, mu by'ukuri kona barayiteye, umupira uciye hejuru y'izamu. Umunota 12 abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi bafashe baro, umwe mu bakinnyi bakina hagati mu kibuga aranyereye, ikosa rikomeye cyane. Mu by'ukuri ibintu byari bikomeye cyane.
habuze gato mu by'ukuri ngo dutsindwe igitego umukinnyi anyereye. Sore ikipe y'igihugu ya Lesotho barataka, tugira Imana ibintu bigenda neza cyane, ntitwatsindwe igitego. Yari alerte ya mbere, navuga karakantu k'ikikango ka mbere ikipe y'igihugu ya Lesotho yarikoze ku munota nyine wa 13. Umunota wa 17 barafinda, Shakamire Keve muri box axe central, mu by'ukuri basara bishwanyaguje, ariko it is a disgrace, a total disgrace. Amavubi nta rutayizamugira mu by'ukuri, imipira yose nk'iyi abasore bagerageza kubaka, ya Muhire Keve ya barafinda yagiraga kwitwa Nshuti Innocent ugasanga asa n'uhagaze mu kirwa cya wenyine, abadefenseur akabona bameze nk'abantu yatinya batari ku rwego rumwe, akisanga ameze nk'umuntu watakaye mu kirwa. Ibintu byagoranye cyane kuri uyu musore witwa Nshuti Innocent, biranga bagatinyemo n'imbwa hano mu rugo. Imbwa ntabwo tumana kuri kiganiro, ndamutse n'ingire tro iyo yumvisha akantu k'imodoka ikikanga. Leo please come. Leo come, eh? Leo. Oh, this dog. Leo, shut up. Alright? Alright. Ku munota wa 17 barafinda, nimbabwiye ko yagerageje gushaka kwitwa Muhire Keve muri box, mu by'ukuri umupira uca ku ruhande gato cyane, barongera barabikora baragerageza ku munota n'ubundi bakora icyo bita attempts abiri, imipira inyura ku mpande zombi zizamu, tubiri gito ku munota 17. Umunota wa 18 ekipe y'igihugu ya Lesotho yaribonye igitego, umupira uninjira mu izamu, nafasha amaboko ndayikorera, ariko umusifuzi wa kagira Imana azamura igitambaro bati ni orge. Ekipe y'igihugu ya Lesotho yari yarariye cyari cyo gisa na contre attaque, twatatse cyane ekipe y'imarayo, ariko Lesotho ikoze contre attaque, batereka umupira mu rucundura, umusifuzi ati ni orge. U Rwanda rwarokotse kuri uwo munota nyine wa 18. Ku munota wa 19 uwitwa Bizimana Jihad kapitene akoze icyo bita erreur fatale, kosa rikomeye cyane byashoboraga no kumuviramo ikarita y'umutuku. Afasha umudefenseur amuteye umutego, amuteretse hasi hakiri kare cyane. Nimero 8 w'ikipe y'igihugu Amavubi mu by'ukuri abonye ikarita y'umuhondo hakiri kare cyane, munota wa 19 match iracyari mbisi. Kufura mu by'ukuri muri metero nka 26. Imana y'u Rwanda ituma abasore b'ikipe y'igihugu ya Lesotho bahuzagurika, umupira uca hejuru y'izamu, Amavubi ku indi nshuro arongeye arorokotse. Umunota wa 26 mu by'ukuri Casemiro, Mugisha Bonheur Casemiro akoreho ikosa, ekipe y'igihugu ya Lesotho nayo ibonye ikikango cy'ikarita y'umuhondo, ikarita nyine imwe kuri imwe. Umunota wa 30 uwitwa barafinda na Keve bakoze connection, mu by'ukuri bagerageje gutsinda ariko umupira biranze, mu by'ukuri birabangiye. Yarataka iremereye cyane, attack dangerous ku Mavubi, ariko bananiwe gutsinda igitego. Kubimina umupira mu izamu ibintu byagoranye cyane. Nyuma y'iminota 2 gusa umunota 32 kufra yegereza mu ry'Amavubi cyane, yatewe n'ikipe y'igihugu ya Lesotho muri metero nka 20. Ntwari Fiacre umupira kuramo hejuru cyane ku mutambiko w'izamu, awohereza muri kona, ariko akora save nanone kona iri kitanga kuri ekipe y'igihugu ya Lesotho. Kugera ku munota 44 bikimeze gutyo ubusa ku busa, byasanga tugiye kuruhuka. Amakipe yombi nta irafungura amazamu, ibintu bikigoranye cyane. Ku munota wa 44 Ombolenga Fitina connection, Georgia Kwizera bam, pira ruturutse kwa Jihad kapitene, cobekera umupira muri box. Ombolenga Fitina rekura agapira gato kuwitwa Kwizera Georgia, nta kindi yatekereje, umupira waje mu imoso ye akinisha, ayitarasa umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Lesotho. 1-0. Amavubi agiye kuruhuka afite igitego 1-0. Birasa nkaho noneho ikirere gitangiye gutamura umucyo, birasa nko gutsinda ekipe ya Lesotho iyo witsinda. Attention, faut faire beaucoup d'attention. Birasa nko kwitsinda byashoboka. Amavubi spirit irazamutse, Imana y'u Rwanda itangiye kutureba icyoroshye. Amakipe agiye kuruhuka mu by'ukuri ari igitego kimwe cy'Amavubi ku busa bw'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Ubona ko mu by'ukuri witwa Nshuti Innocent amakosa menshi, sa nkaho yibuze mu mukino. Yari umukinnyi ubona ko ari hasi cyane mu by'ukuri atazi byarimo. Jihad amakosa ni menshi, arimo arageza gukora amakosa, ntabwo ubona ko rwose match imetiriza neza cyane, kandi ni kapitene wabona ko batameze neza cyane. Kundi ruhande ariko urumuri rw'Amavubi igicaniro gitwawe n'uwitwa Kwizera Georgia, abarafinda ndetse n'uwitwa Muhire Keve, bari inyenyeri stellar performance. 45 ya mbere mu by'ukuri navuga ko abakinnyi bagaragaye bakora ibintu bihambaye cyane, n'uwitwa Muhire Keve, Kwizera Georgia ndetse n'uwitwa Mugisha Gilbert barafinda. Coup de chapeau abakinnyi neza 45 ya mbere y'umukino.
ikarita y'umuhondo nimwe kuri imwe ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Lesotho n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ubona ko match arimo balance, ibintu byose ni 50 kuri 50 uretse igitego u Rwanda rwabonye cyatandukanye impande zo bari kurabona ko ibintu byose byashoboka. Toza witwa Leslie Notsi mu byukuri afite abakinnyi basa n'abakuze cyane bageze mu zabukuru kubera ko impuzandengo ya squad yakinishije uyu munsi yari ku myaka 28 n'ibice 8 bivuze ngo ni hafi imyaka 30 kuri buri mukinnyi, mu gihe Amavubi kipe ni jeune impuzandengo y'imyaka 26 n'ibice 7 bisobanuye ko buri mukinnyi wavuga ko ukoze icyo bita average age, wavuga ko buri mukinnyi afite imyaka 20 hafi n'irindwi. Urumva ko mu byukuri ntabwo ari ekipe ikuze cyane urebye ugeneje n'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Amakipe yombi avuye kuruhuka, barakinnye ubona ko umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi konsinye n'imwe, musubire inyuma mucungire kuri contre attaque za Barafinda, wenda twabona icyakabiri ariko ntitugomba kwinjizwa igitego kubera ko ekipe y'igihugu ya Lesotho umukino uheruka yatsinze ibitego bibiri byegeranye, nayo yagutsinda ni ikipe nziza. Ku munota wa 59 remplacement ya mbere y'umukino ku mutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Torsten Frank Spittler, akoze remplacement ya mbere abanye mwitwa Kwizera George watsinze igitego nahise nsa n'uwikanzemo azana mwitwa Samuel Gelete. Bagomba gukina ute? Witwa Muhire Keve yagomba gusa n'ujya iburyo ku ruhande, hanyuma witwa Samuel Gelete agasa n'ukina kwicuma kini nyuma gato ya Nshuti Innocent. Ubona ko byanagenze neza, nta performance yo hejuru cyane bagaragaje muri mitaka kabiri nabo ari imbere cyane y'Amavubi, ariko nibura bagereza kukiza konsigne ku buryo badefanda neza, bugarira neza, bakataka gake kuri contre attaque za Barafinda, ariko quand même ibintu byari byiza ubona ko ibintu bikiri ku murongo. Umunota 60 Fitina Ombolenga na Muhire Keve bafite ukuntu bahanye imipira neza cyane. Umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Lesotho izamu araryuzuye umupira ukuyemo yarukazo igitego cya kabiri cy'Amavubi. Umunota 63 Mugisha Bonheur Casemiro akoze ikosa nawe, nabibutse ko mu gice cya mbere cy'umukino bamukora ikosa hatanga umuhondo, nawe karita y'umuhondo ari ekipe yarayibonye. Amakarita abiri y'umuhondo kuri ekipe y'Igihugu Amavubi ku bakinnyi bakina hagati mu kibuga kandi bakirimo adasimburwa, yaba Casemiro yabanetse n'uwitwa Jihad Bizimana kapiteni w'ikipe y'Igihugu Amavubi. Ntabwo byari byiza kugeza kuri 63 kubera ko abakinnyi bari bakina begeranye muri mediane, navuga ngo naba holding midfielders bombi babonye amakarita y'umuhondo. Ntabwo byari byiza, byari biteye impungenge. Umunota 72 kufra nziza cyane mu byukuri, kufra nziza, occasion nziza y'Amavubi muri metero nka 22 uvuye ku izamu ry'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Bagerageje ibintu bidasanzwe muri Afrika, gufata kufra aho kwitera mu izamu, wegera izamu ukayihereza mugenzi wawe mwegeranye nawe ukayihereza undi, bagahita bayigupapura. Nuko byagenze, kufra bayipfusha ubusa, wasted. Ntabwo nabikunze. Ku munota 72 rokazo y'igitego cya kabiri cy'Amavubi, ariko abahungu bayipfushije ubusa. Umunota 75 Barafinda mu kibuga cy'Amavubi atangije contre attaque, Shenga umudefense ramucaho arirukanka cyane, yirukanka metero nka 40 nenye mu byukuri agera imbere zamu y'ikipe y'igihugu ya Lesotho atakaza umupira, ariko ubona ko yongeye kurema ikikango muri minota 15 hanyuma y'umukino, agaragaza ko nubwo Lesotho yakwataka cyane ariko Amavubi yagutsinda igitego uramutse ukitonze. Barafinda kuri uyu mukino bravissimo, unreal, impeccable, yari gitangaza, yadufashaga kwataka ibyo twageragezaga byose. Barafinda, it was unbelievable. Umunota 78 ekipe y'Igihugu ya Lesotho irimo irataka irashaka igitego cya egalisation, baradushota amashoti buri kanya, ibintu birakomeye cyane, batwatatse nikangamo. Umunota 78 mbega okazo ekipe y'Igihugu ya Lesotho barekura umupira umuzamu Fiacre yabaye bati byari byamurangiranye, umupira ukuremo ariko byange ugenda ufata umutambiko w'izamu, cyari igitego cy'ikipe y'Igihugu ya Lesotho. Mu byukuri dommage kuri bo, yaro kazi yo egalisation kandi byari bisa n'ibiturangiranye, ariko Imana y'u Rwanda itumiza muri baritoya umupira ugonga umutambiko w'izamu hejuru, bayita bar transversal. Ibintu byari bigoye cyane mu byukuri, ubwo bwanzamukanye ndatitira ndatengurwa numva ndibuze. Imana y'u Rwanda iragahura itureberera, cyari igitego cya Lesotho nikanzemo. Turakinnye mu minota 80 urageze, uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende bamukubise ikintu kimeze nk'inkokora, aguye hasi arigaraguye, ubona ko mu byukuri bigoranye cyane. Nategereza ko ashobora kuba ari nka concussion ku mutwe, inkokora iremereye cyane. Bamuvanye mu kibuga kuri stretcher ku ngobyi,
bamujyanye hanze mu kanya gato nyuma y'iminota ibiri aragarutse, ariko bigeze ku munota wa 84 ibiranze umutoza Torsten Franks Peter afashe icyemezo cyo kuvanamo umukinnyi yo kuri gatatu ukinira equipe ya FAR Rabat yo mu gihugu cya Maroc, ihanganye mu by'ukuri n'amakipe hariya ku gikombe iri ku mwanya wa kabiri, bafite imikino bagomba gukina, ibintu birakomeye cyane, ariko hélas ibintu birakomeye cyane, ibintu birakomeye. Mangwende avuyemo, hinjiyemo niyo mugabo Claude, kapiteni w'ikipe ya APR Football Club. 88 gitego Arthur, remplacement isa ni ya nyuma, ntekereza ko yari ya nyuma, asimbuye uwitwa Nshuti Innocent. Performance ya Nshuti Innocent très décevant, nanone kwindi nshuro urutayizamurebye uburyo yubakitse muri iminsi, umubiri, imbaraga, ibihaha, kwiruka, ubona ko biragoye kwemeza umuntu ure mupira ko akina ku rwego rw'abakinnyi babigize umwuga. Très décevant niyo mukinnyi navuga mu w'ikipe y'igihugu Amavubi kuri uyu mukino w'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Umukino warangiye igitego kimwe cy'Amavubi ku busa bw'ikipe y'igihugu ya Lesotho. Harangiye undi mukino mu gihugu cy'Afrika y'Epfo, nanone ekipe y'igihugu Afrika y'Epfo ngira ngo ni Zimbabwe yakiriye umukino, sinzira mbyibuka neza, ariko no mukino hoze ekipe y'igihugu South Africa n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Afrika y'Epfo itsinze Zimbabwe ibitego byose 3-1, bisobanuye ko nayo izamutse ku rutonde rwa champion. Imikino abaye nkirangiriye rimwe, u Rwanda umukino warangiye hakiri kare gatoya, nyuma itarangiye umukino w'ikipe y'igihugu South Africa n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe 3-1. Zimbabwe ibonye amanota 3 n'ibitego 2, bitatu byiza cyane, bisobanuye ko ku rutonde rwa championnat bazamutse ku kinyuranyo cy'ibitego ndetse n'amanota. Urutonde rw'itsinda uko ruhagaze rero aka kanya, nababwira ko ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi irayoboye n'amanota 7 n'ibitego 2 azigamye nyuma y'imikino 4. Ahantu wicaye haguruka ukomera amashyi Amavubi, mbere na mbere abakinnyi n'umutoza ekipe y'igihugu Amavubi ubwo bita Torsten Franks Peter, kubera ko ibi ni ibintu utabona kenshi, iri tsinda nk'iri kugira amanota byibuza amanota 7 muri campaign yose, ntabwo ari ibintu twigeze tubona mu myaka ishize myinshi. Toza benshi batunyuze imbere, this time around amanota 7 nyuma y'imikino 4 yonyine, hamwe nda turimo ibitego 2 tuzigamye, tuyoboye itsinda ririmo amakipe 6, harimo Nigeria, Afrika y'Epfo, Benin, Zimbabwe. Unbelievable. U Rwanda amanota 7 ruranganye n'ikipe y'igihugu ya Afrika. Amanota 7 iranganya n'u Rwanda, ariko izigamye igitego kimwe gusa. U Rwanda rushi igitego kimwe gusa, ari nako bimeze kuri ekipe y'igihugu ya Benin, nayo ifite amanota 7 n'igitego kimwe izigamye. Lesotho uyu munsi watangiye iri ku mwanya wa mbere, ariko yisanze ku mwanya wa 4. That is unbelievable drop off. Like mukanya ku isaha y'isa 12 ekipe y'igihugu ya Lesotho yari ku mwanya wa mbere, ariko saa 2 zuzuye ekipe y'igihugu ya Lesotho yisanze ku mwanya wa 4. Birakwereka nyine ukuri kuri muri iri tsinda Amavubi abarizwamo. Uratsindwa umukino umwe usigare, utsina umukino umwe uzamuke. Lesotho amanota 5 nigumanye n'igitego kimwe cyonyine izigamye. Ku mwanya wa gatanu ekipe y'igihugu ya mbere iri desova muri iri tsinda, ekipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles ifite amanota 3 yonyine n'umwenda w'igitego izigamye. Niki cyabaye kuri Nigeria? Ntabwo ndi muri position zo kugisubiza, kubera ko ntabwo ndi umunya Nigeria mpangishwe n'Amavubi, ariko Nigeria mu mikino 4 ifite amanota 3. Yatsinze umukino uretse kunganya byonyine, kunganya imikino 3 bagatsindwa umukino umwe, 3 ku manota 12. That is insane. That is unbelievable. Niyo kipe ikomeye n'ubundi muri ritsinda, no ekipe nyine herutse mu mikino y'igikombe cy'Afrika, n'ekipe yagiye mu mikino y'igikombe alright, it's okay. N'ikipe yagiye mu mikino y'igikombe cy'Afrika, kandi mu by'ukuri ubona ari ekipe ifite imbaraga imeze neza, ariko ku bakinnyi ifite, ku star ifite, ntabwo ekipe y'igihugu ya Nigeria byitwayemo neza cyane.
ariko it is well kubera ko u Rwanda rwitwaye neza muri ritsinda. We are satisfied, ibintu bimeze neza cyane, ibintu biraryoshye. Hanyuma ku mwanya wa nyuma ekipe y'igihugu ya Zimbabwe ifite amanota 2 yonyine yakoye imikino 2 yanganyije na Lesotho, inganya n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ihuye murabyibuka tunganya ubusa ku busa. Mu byukuri ifite umwenda bitego 4. Mumbwira icyo mutekereza mu byukuri imikino 4 ikiberetse ese u Rwanda rwatangira kurota kujya mu gikombe cy'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabizi ko bigoye, ni defi isa nkaho iri kazima impossible, ariko se u Rwanda ko rukomeje gutungurana mu byukuri ibintu bimeze bite kuyobora itsinda nyuma y'imikino 4 uyoboye itsinda rikomeye nk'iri ngiri. Mumbwira icyo mutekereza mu byukuri ese koko biramutse bibaye. Mbibutse ko ekipe ya mbere muri buri tsinda muri aya matsinda ni qualification automatique mu gikombe cy'isi cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique 2026. Hanyuma tukazashaka ni makipe 4 azazamuka nka Meri Perda, hanyuma agahura agakompeta bagashaka amakipe mu byukuri azuzura amakipe nyine Afrika yemerewe kujya mu gikombe cy'isi. So mutekereza ko se bishoboka? Mutekereza ko abasore bafite ubushobozi bwo kugenda jusqu'au bout bahangana bakompeta bashaka amanota bashaka intsinzi tugatsinda imikino yindi ikurikira? Nimwishimire rero aya mezi tugiye kongera kumara kugera mu kwezi nibura kwa 9 u Rwanda yoboye itsinda ry'igikombe cy'isi rya qualification. It is unbelievable, it is insane, it is crazy. Ni ibintu utigeze utekereza, ni ibintu nanjye ntigeze ntekereza. Ngiye ku kintu cyitwa rero player ratings, ariko ndabanza ngiye kuri statistique mu byukuri z'uyu mukino mwirebeye ku mateleviziyo yanyu kubera ko televiziyo Rwanda Bravo yawerekanye kandi werekana neza cyane kubera ko u Rwanda rwari rufite navuga icyitwa exclusive coverage y'uyu mukino. U Rwanda rwarawuguze rwawerekanye neza cyane, nta yindi televiziyo yaremere kwerekana uretse abo u Rwanda ruhaye uburenganzira. No mukino wo hanze ariko nyine birakwereka icyo RBA ishobora gukora. Mushobora kwinenga ko umukino wa mbere bitagenze neza, ariko uyu mukino mwabonye wari umukino w'u Rwanda n'u Rwanda rwawerekanye, birakwereka nyine effort u Rwanda rwakoze. It was unbelievable, it was so sweet to watch this game. Noneho u Rwanda rutsinda, ndizera ko mwishimye cyane. Ku kintu rero cya possession u Rwanda rwari rufite 48 kuri possession, rwari hasi ya Lesotho. Possession ni ukugumana umupira, wamaze iminota ingahe ufite umupira, undi yamaze iminota ingahe afite umupira. Possession ni ball possession, donc kuposeda kugumana kubufite. Ekipe y'igihugu ya Lesotho yamara igihe kirekire kugero cya 52%, u Rwanda 48. Amashoti amakipe yombi yagerageje, amashoti swati yagiye hanze aganaga mu izamu ndetse na defenseur ba blotse na amashoti 12 ku rw'ikipe y'igihugu ya Lesotho, amashoti 9 ku rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. U Rwanda navuga ko kuri match rwakwishimira ko rwatsinze igitego rugatsinda umukino, ariko mu byukuri Lesotho yatweretse ko ataragafuka imvuga rimwe, ntabwo byose byari byiza ku rw'ikipe y'igihugu Amavubi. Hanyuma rero amashots on target yaganye mu izamu, u Rwanda rwabonye 2, Lesotho ibona 2 y'u Rwanda, harimo n'igitego nyine cya Kwizera Georgia. Sore imoso ityaye iryana ahazaza h'Amavubi mu byukuri, ndetse n'abagenzi banisabona mu gihe kiri imbere. U Rwanda rurimo rurategura mu byukuri ibintu bihambaye. Hanyuma rero koroneri zabonetse muri uyu mukino, ekipe y'igihugu ya Lesotho yabonye koroneri 3, u Rwanda rubona koroneri 1. Amakarita y'umuhondo 2 ku mpande zombi. Amakarita y'u Rwanda mbibutse ko ari aya Mugisha Bonheur Casemiro, ikarita yaje isanga ya kapitene Bizimana Djihad. Nabonye abandika ko Manzi Thierry yabonye ikarita y'umuhondo, ariko Manzi Thierry nta karita y'umuhondo yabonye. Hanyuma rero player ratings, abakinnyi babonye amanota meza nabonye amanota mabi muri uyu mukino. Ndibanda gusa kuri ekipe y'igihugu Amavubi. Navuga ko man of the match ni ikintu kiri tricky. Umunyarwanda wese yatakubwira ko Kwizera Georgia watsinze igitego ari umukinnyi mwiza w'uyu mukino, ariko ijisho ry'umunyamakuru reba beyond that. Ntabwo ibintu byose ari gutsinda igitego. N'umukinnyi mwiza ari muri 3 beza w'uyu mukino, kandi ntabwo yantunguye kubera ko ibyo yerekanye iminota mike yakinnye kuri Bene byanyerekaga ko Kamema abanje mu kibuga ari umukinnyi watanga umusaruro cyane. Ariko umukinnyi navuga man of the match, umukinnyi mwiza w'umukino, munyemerere mbabwire ko kuri nge ku cyo narebye mu byukuri ari witwa Mugisha Gilbert bakunda kwita Barafinda. Akazi kose ko gushorera umupira u Rwanda ruvana mu rubuga rwarwo rujyana mu rubuga
rwa Lesotho nibyo bita gusatira karakazi mu buryo buri exclusive Kamugisha Gilbert kandi yagakoze neza. Abadefenseur b'ikipe y'igihugu ya Lesotho bamwumvishe, abamediateur b'ikipe y'igihugu ya Lesotho bamwumvishe, uwitwa Mugisha Gilbert barafinda. Vraiment uyu muhungu bravo, yitwaye neza cyane, yabikoze neza. Kuri nje ni man of the match, ndamuha amanota 8.5 ku 10. Umukinnyi wa kabiri amanota menshi yitwa Kwizera George. Ntabwo navuga ko yakinnye imipira myinshi ariko kugeza avuyemo ku cyemezo cy'umutoza ntabwo arafite ikosa. He was unbelievable. Like baro yose yafataga wabonaga abadefenseur ikipe y'igihugu ya Lesotho bafite ubwoba, wabonaga afite icyo ashobora kwimaza. N'umukinnyi ubona ko yakinnye muri academy, taciye gufata baro, kumenya hayohereza, kumenya igihe cyo gushota. Mu by'ukuri ubona ko umukinnyi watojwe muri academy, n'umwana warerewe muri academy bitandukanye n'abakinnyi bandi dufite muri equipe nationale. Bamwe na bamwe sometimes ubona gufunga umupira ari ikibazo, uravuga nk'aba Mugisha Bonheur, ba Casemiro nyine, ukavuga nk'abancuti Nosa. Mu by'ukuri gufata baraka ifunga kagira icyo imaza byari ikibazo gikomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri no munyemerere ntereke witwa Kwizera George, amanota 8 ku 10. Ku mwanya wa gatatu Muhire Kevin, uyu muhungu afite amaguru meza aryoheye babo. Mu by'ukuri yaduhaye ubwisanzure, yaduhaye icyo tutabonye muri Hakimu Sahabo, umukino uheruka kwa gufata baro ukabona ko umukinnyi ufite touch y'abakinnyi bazi umupira, ukabona ko ushobora gutuma mediateur ba adversaire bagira ubwoba, ukabona ko ushobora gufata baro kayivana hano, baro control passe, ushobora gukora iyo distribution ya baro, confidence yo ku rwego rwo hejuru. Kandi birumvikane kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, equipe imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda, uwitwa Muhire Kevin yakinnye neza pe. Ndamuha amanota 7.5 ku 10. Amanota ariko arangana n'uwitwa Bizimana Djihad kapiteni. Djihad kubera iki? Milita ya mbere yaranzwe n'amakosa menshi ariko bikitwa ishyaka kubera ko n'umukinnyi wari omnipresent, yari ahantu hose. He was everywhere. Amaguru ye yari ku butaka ahantu hose ahakenewe yarahari, bigatuma ariyo precipitation maybe ashobora gusunikana, ashobora gutera attaque akazirata. Ariko mu by'ukuri ishyaka yarafite umubiri, icyo bita body, uburyo yagigiraga abakinnyi ba adversaire mu by'ukuri abegezayo. Wabona ko he was a fighter, a real fighter. Amanota rero 7.5 nanone kuwitwa Djihad kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi. Abakinnyi navuga ko batangiye cyane, batari hejuru n'ubundi ku yindi nshuro. Très décevant n'umusore w'ikipe y'igihugu Amavubi nyine, ariko ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya kabiri regional hariya muri USA. Ubona ko mu by'ukuri n'umubiri we ntiwiteguye, duel yose ajyamo arayitsindwa, aragwa hasi. Uramuhereza baragaze ma defense ntazi icyo gukora, na baro muhaye kamugera ku maguru ntazi icyo kwimaza. Kwambura baro ma defense byo ntibishoboka. Nta kintu na kimwe yatanze muri equipe y'igihugu uyu munsi. Ariko kuko twatsinze of course ndaza kuba un peu clément, ndaza kuba un peu généreux, muha amanota 5. Ntabwo ndi umushyire muri esheka, ariko 5 uko Amavubi yatsinzwe. Ariko performance yari disgraceful, it was a total disgrace. Niwe mukinnyi navuga wari hasi cyane muri equipe y'Igihugu Amavubi. Undi mukinnyi wari hasi ntabwo ndi bubyumvikane n'abantu benshi, ndabizi muraza kumurwanaho kubera ko ari umukinnyi ukina muri equipe ikomeye, ugira performance iri hejuru muri club, ariko witwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende. Ntabwo ari ku rwego rwiza. Kindi kandi buriya Mangwende imikino hitane heruka y'Amavubi ntabwo yigeze agira performance nza muri match n'imwe. Ntabwo ndamenya ikibazo aho kiri. Performance ye muri equipe nationale ntabwo imeze neza, aratakaza imipira kenshi, kwambura imipira ntibishoboka, passes ziriswanye ntazo, nta cross nimwe wamubonaho. It's unbelievable. Ntabwo arimo gukina neza muri equipe y'Igihugu Amavubi. Ndamuha amanota 6 Mangwende. Undi muntu ntari guha amanota menshi ariko naje kwisubiraho n'uwitwa Ombolenga Fitina. Wabona gatari hejuru cyane, ariko contribution yagize ku gitego, assist, pre-assist, ni pre-assist yakoze ku gitego cya Kwizera Georgia.
it was so sweet, it was so sweet. Mu byukuri cyari ikintu cyandyoheye cyane mu byukuri uburyo yakoze iriya coordination avana umupira kwa Djihad awugeza kuri Kwizera Georgia. Birantu byazamuye amanota ye, ndamuha amanota 6.5. Ombolenga Fitina natwara yo mu byukuri ntako atagize ariko it was a crazy game. Ni match ishimishije mu byukuri, ni match yongera kunga inzego z'umupira, ni match navuga ko ije kugabanya navuga igitutu ku bahungu b'Amavubi ku mutoza Torsten Frank Spittler. Ni match d'uburenganzira bwo kongera kurota ukina ibintu bihambaye. Dushobora gufata iyi mikino ya qualification za mondial nkaho ari imikino izamura confidence y'abakinnyi, tumutoza amenyera, tubizi neza ko tutazajya mu gikombe cy'isi muri USA, Canada ndetse na Mexico, ariko tubizi neza ko igihe qualification za mondial za AFCON zizazira, we will be there kandi tuzakompeta ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero nta nubwo birangiriye ahanga, dushobora kongera abandi bakinnyi urebye qualité technique ya Georgia, Muhire Kevin, ukareba abasore nka ba Guelette, Hakim Sahabo. Ntabwo ndamufatisha neza muri iyi minsi ariko ndabizi ko umunsi uzagera he will deliver. Afite byinshi byo gutanga mu byukuri mu gihe kiri imbere. Ntekereza ko dushobora kuzongera abandi bakinnyi peut-être nka Warren Kamanzi in the future, cyangwa se n'abandi basore bagiye batandukanye barimo gutekerezwa mu Mavubi, harimo nka Noah Emeran nawe mu byukuri amutse yongeyemo yamyongera nziza cyane. Iyi nsinzi irongera itwunge nk'abanyamupira, itwereke ko gushyigikira Amavubi ari inshingano zacu, tangaza amakuru twebwe ubwacu, kugera ku bafana, kugera kuri Ministeri ya Sport ndetse na Federation. Urabona ko bamaze gukemura ibyabo, urabona ko Mugisha yaba Mugisha Richard ndetse na kamarade ba Federation bari hariya, ariko urabona ko barimo barakorana bya hafi na Minister Mimoza ndetse na Zefani niyo nkuru uyoboye navuga ni PS muri Ministeri ya Sport, ni Permanent Secretary muri Minisports. Kambe murabona ko harimo icyo kintu cyo gufatanya muri buka minsi yashize ku ngoma ya mugabo Olivier ubwo baraga Federation kumwe n'uwitwa Henry Muhire Brillard. Murabyibuka icyo gihe harimo ikintu gisa na fisire cyangwa se urukuta rutandukanye Federation ndetse na Ministeri ya Sport, ariko this time around Ministeri ya Sport na Federation bari kumwe. Hari president wa Federation ubona ko kameme arimo arakora le politique muri Federation, ariko ibintu bya technique bihariye abari Shari bajire Karangwa ndetse peut-être n'abamugisha, ubona ko ibintu babirimo neza. Hanyuma umuyobozi wa Federation rero Alphonse Munyentwari ukabona ko ari hejuru gasongero k'imiyoborere, kubera ko n'umugabo ufite experience cyane, uri très expérimenté mu miyoborere navuga y'inzego za leta. Ubwo buyobozi rero yasezeranye abantu kuzana muri sport, urabona ko kameme iyo organisation harimo ikintu navuga cya transparence, bitagenda neza barabizi, bigenda neza barabizi. Navuga ko kameme Amavubi ari mu murongo mwiza, ari mu mujyo mwiza, kandi biragaragara ko there is light at the end of the tunnel. Hakurya nyine ya tunnel, hakurya y'icuraburindi hari urumuri. Urabona ko kameme umupira w'u Rwanda, umupira w'Amavubi ushobora kuzagera kure cyane. Reka turebe rero ubwo Stade Amahoro bazabayikiniramo kuri window ikurikira umukino tuzakira muri Stade Amahoro, niba tuzahabonera intsinzi ya mbere y'Amavubi nabundi abakarebe yagiye gutangira kwita kwa gatandatu. Rayon Sport y'abakinnyi navuga ntazi yo bazava, na APR FC y'abakinnyi bahari already bazakinira kuri Stade Amahoro. Ni match navuga ya test, gutestinga amatara, gutestinga television, gutestinga ibintu byose, gutestinga entrance na protocol. Hanyuma bamenye ko bizagenda ubwo tuba twiziza umunsi wo kwibohora kw'abanyarwanda itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, le 4 avril. Yego hazabiramo ibirori biremereye cyane. Hanyuma rero nyuma y'ibirori by'umunsi wo kwibohora ntekereza ko hazakurikiraho ibirori byo kurahira ku mukuru w'igihugu President Paul Kagame naramuka atowe. Hazaberamo kurahira ku mukuru w'igihugu uzaba yatowe ku matora azaba tariki 15. Hanyuma rero ubwo ntekereza ko nyuma yaho hazaza imikino nka Super Coupe, nka Rayon Day, peut-être Rayon Day na Super Coupe ya Ferwafa, hanyuma na championnat imikino imwe n'imikabera muri Stade Amahoro
ubundi abafana mukenjoyinga imikino mukaryoherwa cyane. Ndabifuriza ijoro ryiza abareba ikiganiro mu ijoro, ndabifuriza umunsi mwiza abareba ikiganiro mu gitondo. Nitwa Lorenzo Christian, musanga mfura niba utarakora subscribe igihe cyiza ni cyo kubikora, ubundi tubane kuri Lorenzo Info channel yawe. Izi reaction zanyu mu cyonekereza ko ntandi wazikora zimeze gutya. Ibintu byose nakubwiye ni ibintu nekereza ko uraza kuryoherwa ndetse no kwishimira ikiganiro cyose, ubundi uzanshimire nyuma. Bye bye.